ewo eye Chelsea the Blues nso aso ye ye ka coach a eja egu ni chempa Graham Potter ni nyina ne se de etitafo no egu so ehwese womo edi petition ebekwa akoda mpenfo. In fact petition no yese womo hwese ombenya be 1500 ama ese no egu so a ekeka ko nanimpa eti na se 15000 womo pe but so far no ekeka ko be 10000 signatures ena so far no womo enya eno ane se yempe papa no oye Chelsea supporter mamo Ghana hana de bia mo ye yempam no ye the petition na to chire bi se yempam no anase won to aso won to aso eno ye petition asese no eguso a ekoso na akona nimpa a chese otum sampa eduru empempenso a ebeduru dia na se omo bowra mo e training ground se sanse Todd Bowley ene ne mpanifo de omo no omo ntise odogo bi enuabe omo ntise team no elusu anase airboard draw anase enko na nimom de omo chese Graham Potter ene obia obetimi abo adwumaden na namso amande supporters no chese omo so edi petition